mu bihugu 9 byari bihagarariye umugabane wa Afurika mu mikino ya 1/32 y'igikombe cy'isi, bibiri byonyine byibashe kurenga iyi mikino berekeza muri 1/8 kirangiza. Ibyo nta bindi ni Maroc ndetse na Misiri. Ibindi byose byarasezerewe birimo Cote d'Ivoire, Ghana, Cap Verde, Algeria, Congo, Tunisia, Senegal na South Africa. Mwe mikino itegerejwe na benshi muri 1/8 kirangiza ntuzahoza Espagne, Lamine Yamal na Portugal ya Cristiano Ronaldo, imigeri Lionel Messi na Argentine bazahura na Egypt ya Mohamed Salah, naho abongereza ba Harry Kane bahura na Mexique, Ububiligi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Maroc ya Achraf Hakimi, ni mu gihe Ubusuwisi buzahura na Colombia, naho ikipe y'igihugu ya Brazil Vinicius Junior ihure na Norvège ya Erling Braut Haaland, naho Ubufaransa bwa Kylian Mbappé buzahura na Paraguay. Mbibutse ko Lionel Messi uyoboye bamaze gutsinda ibitego byinshi n'ibitego 7 akurikiwe na Mbappé n'ibitego 6, Haaland na Harry Kane n'ibitego 5.